Yes, reka mbasuhuze kandi mbahereze ikaze. Njyewe uri kuri mikrofone muri kumva ni Ezekiel nk'ibisanzwe. Hanyuma rero tuje muri breaking news cyangwa se mu makuru agiye atandukanye. Hanyuma rero ndabasuhuje, utarakora subscribe asimbuke akore subscribe. Ya nkuko muri kubireba aho ngaho kuri screen zanyu, uwo muntu murimo murareba bamwita Bosco Empire. Uyu mujene muramuzi hano mu Rwanda, yamaze igihe kirekire akora ibijyanye n'itangazamakuru, ariko mu Rwanda bikavugwa ko atigeze ahirwa no gukora itangazamakuru muri rusange. Hanyuma rero akavuga ko rimwe na rimwe mu Rwanda yagerageje kubikora kuri abantu benshi bagiye batandukanye yishakira amafaranga, ariko bikavugwa yuko abantu bagiye bamukubita amasterake, abandi bakagenda bamuhemukira mu buryo butandukanye. Akavuga yuko harimo abantu barenze hano mu ruhando rwa sinema cyangwa se rwa YouTube hano mu Rwanda batigeze bamukunda, ahubwo bakagerageza gushaka kumutsemba. Uyu bita Bosco Empire avuga yuko ari umwana w'imfubyi cyangwa se udafite ababyeyi. Rimwe na rimwe mwagiye mubona intambara yagiye arwana na Claude, uyu bita Claude Pastor, batongana kuri social media. Ariko uyu mujama bita Bosco Empire akaba ari umuntu uvuga amagambo akomeye cyane. Bigaragara ko asa nkaho nawe mu gihugu cy'u Rwanda nyine atigeze afatwa neza, wenda n'abashinzwe kuba bamufata neza cyangwa se kuba bamubungabunga. Ibi byaje gutuma uyu bita Bosco Empire ava hano aragenda, yigira mu kindi gihugu, aragenda arekura inkuru. Mwagiye mubona inkuru yagiye arekura kuri Irene Murindahabi, bivugwa ko Irene ari umuntu wagiye umuhemukira cyane, aramuhemukira kugeza aho arinze ubwo ahinduka impunzi, arahunga arenga igihugu arigendera. Yatangiye gusohora izo nkuru, mwagiye muzibona zigiye zitandukanye zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Abantu baravuga bati Bosco Empire ni umusazi, Bosco Empire afite ikibazo, Bosco Empire ni ibintu byinshi kuri Bosco Empire baramuvuga. Ariko Bosco Empire abagero bamwita ngo n'ikigarasha, ngo n'umwanzi w'igihugu n'ibindi. Ndibuka neza hari igihe uyu bita Pastor Claude yaje gufata urugendo ngashaka ngo kujya kureba ngo iwabo ngo wa Bosco Empire n'ibindi, ngaje kureba ngo koko ngo nimba ngo Bosco Empire ngo ngari imfubyi, ngatabeshya, ngo ababyeyi be ngo barapfuye muri genocide n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Noneho nkurikije wenda Claude uyu nguyu nawe ntabwo yari akwiye gufata urugendo rwo kujya ngo gusura ngo iwabo ngo wa Bosco Empire, ngaje ngo kumenya ngo nimba ababyeyi ngo barapfuye. Ese ndibaza uyu bita Bosco Empire yatinyuka kwica ababyeyi biwe mu mivugire nyamara bariho? Naje gusanga uyu Claude nawe, uyu Pastor Claude nawe ari umushinyaguzi wa hatari, kuko nyine giye narabyumvishe numva nyine birambabaje bya hatari. Hanyuma rero uyu nguyu bita Bosco Empire avuga ko nyine kuva mu Rwanda yagiye ahemukirwa na ba Irene ba Murindahabi, kandi bigaragara ko harimo ibinyamakuru agenda akoraho bimukoraho nabo inkuru, ba Godfather, ba Rukundo Ezekiel ndetse n'abandi. Ariko bigaragara yuko abantu bose bamubera babi, agerageza kubazana kuri no mihanda akaza nyine akabivuga. Ariko hagati aho ngaho tudaciye ku ruhande, hari umunyamakuru bitaga Yago yakoraga ibiganiro hano mu Rwanda, yari afite abafana, akaba n'umuhanzi, yari afite ibinyamakuru byinshi mu Rwanda. Uyu Yago nawe bivugwa ko mu Rwanda bitigeze bimuhira, kubera yuko nawe abangaba Bosco Empire akunda kuvuga nawe bamugiriye ishyamba, bituma yarakoraga cano ikarebwa mu mezi 6, cano bakayiba, batayiba bakayikubita amasterake ikava ku murongo. Gutyo byaje gutuma Yago atorongera. Yago muramuzi ko ari umunyarwanda, mumuheruka ryari mu biganiro bya hano mu Rwanda. Yago yaje kuva mu Rwanda nawe arahunga aragenda abankande nka Bosco Empire. Ariko ndibaza ngo nimba igihugu kimaze gutakaza abantu 2 tuzi cyangwa 3 bamaze kugenda kubera abantu nyine ngo bakomeye hano mu Rwanda kuri YouTube, bumva bashaka kurya bonyine, badashaka gusangira n'abandi uduhari, bakumva ngo nimba bakoresheje ifoto yanjye ndagukubita strake. Ibi ngibi nibyo Ndimbati yavuze. Aravuga ati nyamara rero abantu murimo muritwaza gusibisha abandi amacano,
kandi amacano yarabo abatungiye imiryango, nyamara mushaka ibintu mwabireka, waretse abandi bagahaha nawe ugahaha. Ibi rero byakomeje kuzamuka aho byagendaga bikamenagura umutwe Bosco Empire agenda bishyira hanze ku mugaragaro. Hanyuma rero icyo navuga nuko uyu Bosco Empire avuga ko rimwe na rimwe yagerageje gufungwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kuri social media ziwe, nyine ababivuga, ariko nyine bikagaragara ko Bosco Empire yafashe umwanzuro kugira ngo asimbuke arenge igihugu. Bosco Empire yarababaye, ahubwo nkavuga ngo leta y'u Rwanda niyo ifite icyo gukora. Nimba umuntu umwe yaratatse agataka ngo cano bayikubise strike 6, undi agataka ngo bayikubise izindi strike ngo kubera ifoto bakoresheje, ese nabaza ngo abantu babiri bakaba bamaze guhunga bakagenda mu bindi bihugu bakajya gukorerayo kubw'umuntu, nakwibaza ngo ese uwo muntu wewe ni muntu ki utuma abandi bamenengana bagatorongera bakava mu gihugu bakagenda? Ese igihugu ntago kibibona? Ni ikintu umuntu wese yabasha kwibaza akakibaza, kandi nyine ese uyu muntu warashobotse? Ibi bintu nabyo bicare hasi babikurikirane babigenzure, kuko nkurikije nimba umuntu aza akavuga ngo aho kugira ngo abure cano yiwe yakoreshwa n'umujinya agakora ikindi kintu kiremereye, ariko n'uwo muntu watumye cano yibura nawe ntabeho. Ese urumva ibikomere biri hanze ahangaha, kumva umuntu yitwaje izina ryiwe akaza gusenya abandi ashaka gukora wenyine? Bosco Empire yaravuze ngo aba bose bafite cano zabo, ariko izo cano zabo bafite ugize cano iremereye, aba bagabo bakomeye mu Rwanda ngo bashaka ngo bayimugurire ahinduke nk'umukozi, wabyanga cano yawe bakayisiba. Ibi Bosco Empire yavuze nibyagiye biba kuri Yago yabaga afite amacano, yazakizamurira amacano, yaba ari gukurikirwa n'abantu bagashaka ngo ayo macano bayamugurire asigara ari nk'umukozi, yagakanga cano bagahita bayisiba, bituma torongera aragenda. Hanyuma rero twigarukire kuri breaking news. Uyu nguyu bita Niyo Bosco mu minsi yashize nawe yidadanuye icyana yishakira umugore. Hanyuma rero ni ibintu byagiye bimera neza, yahekejwe n'abastari bagiye batandukanye bo mu Rwanda, bararirimba ba Bruce Melody Yuhu n'abandi. Cyari igitaramo nyine giteye ubwoba kandi nyine gikubiyemo ibintu byiza, bonaga ko Niyo Bosco gusa abantu bagarutse ku magambo menshi bavuga bati Niyo Bosco ntago abasha kubona, ariko bakavuga bati uriya mukobwa buriya ntazamuhemukira, buriya ntabwo azarya udufaranga twiwe kikaba aricyo kimugenza, nta rukundo ruhari. Ariko ibyo ngibyo ntabwo twaca urubanza kuko ntabwo turi Imana, reka tubirenze ingohe. Hanyuma rero habaye ngo amabonekerwa muri no minsi mu gihugu cyo mu Rwanda, munsi y'ikigo cy'amashuri, ubwo rero ngo abana barabonekerwa bakinaga amabiya, ngo basanga ngo muri icyo giti ngo no mu ipoto ngo bagaragaramo Mariya na Yosefu ngo na Yesu, ngo bikavuga ko n'icyo giti cyaje gutemwa, ariko abandi bakavuga bati ni ama AI yabikoze, n'umuntu wakoresheje AI yabikora gutyo, ariko nyine abandi bakavuga bati twarababonye, tariki icyo giti twaje kugitema ntibavamo, ngo no mu ipoto n'iki, ngo bivuga ko n'akarere kamanutse kaho hantu, ngo karareba gasanga nyine noko baravuga bati ibi ngibi ni nk'amafoto cyangwa umuntu wabishushanyijemo muri icyo giti, gutyo nyine tu noneho rero tugikomeza rero ibiganiro bigiye bitandukanye hano kuri no mihanda, ntago biba byoroshye nyine kabisa. Ibiganiro byacu biba ari akadasohoka, kandi nyine umuntu utarakora subscribe asimbuka akore subscribe, akore like, share ndetse na comment. Hanyuma rero ndabakunda cyane, ni ibisanzwe. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.